Belahle phansi ama-weave nenzipho mphuphe kushone wonke ama-blessa izitombi onondindwa belahle phansi ama-weave nenzipho bephethe ama-CV ngezandla beyofesa ngiphuphe emhlabeni sekusele abantu besifazane abebemandla ngokuzenzela ngoba ngiphuphe wena sisi nawe sisi senikwazi ukuzimela senizisebenzela ngaphupha kune-traffic ebibanga abantu besifazane bebeshayelela iy'moto zabo eziqobo lwabo ngoba ngemali yabo basekela ngaphinde ngaphupha kunesixuku samadoda abefundisana ngokondimndeni kanye ney'ngane zawo ekhuluma inkulumo yaphambili eyibeke eceleni yebhola lezinyawo niyixolele ngaleli phupho ngiyaqandenza ukuthi umuntu kade agcinane nokhipha inyongo kodwa aphinde aphupha iboshwa kabuhlungu indoda ngoba isithandane nomuntu more than 5 years but lutho ukovela ekhaya ngaphinde ngaphupha indoda mayilobola kuthiwa ikhipha inkomo igcwalisa isibaya indaba leli phupho mina ngiyazi ngoba ibhekwe udilika jele indoda ebikadiza ukushaya unkosikazi mphuphe kwebonke osomabhizinisi abebedayisa idakamizwa abantu abasha indaba ama-drugs bebengasayizwa mphuphe wonke umuntu omusha eqhudelana nomunye ngezinto ayifundayo esikoleni lapho usathane bedinweni ngoba becwathile emathambeni kanye nasemabhareni ningixolele ngaleli phupho ngiyaqandenza ukuthi umuntu kade agcinane nokhipha inyongo kodwa mphuphe omama bengasahle banamanye omama engcingweni ukuthi amakhelwane ulale edleni mphuphe umakoti behle akuvelele umhlati noma mezala ngaphupha ney'ngane zesikole njengasengquthu ingasabaqonga abantu abadala ngaphupha ngixoxela abantu eJudi ukuthi ngiphupheni ngabona beyishintsha indlela bebekade bephila ngayo emhlabeni ningixolele ngaleli phupho ngiyaqandenza ukuthi umuntu kade agcinana nokukhipha inyongo siyabonga Nkosi. Anipisa un hijo per culo, anipisa un hijo per culo.